dils 12, che avevano Judas Iscariot, ai ius dils prims sacerdots, ad agece dels, Chai lais da a me, scheu surdonel in vos meuns. quels han pagau del 30 deners d'argent. Ad a Pilu eilan curiu in a cagiun favorabile per tredi Jesus. Il emprem di dils pauns senza levan, eines giufnals venitir Jesus ad anget. Jesus a respondiu. Mai el marcautier tale jaiadel, il
Sadar fadim miu temps aitam anaivel dir tai fiau fa pastias con mes giufnals. Ils giufnals han fatg co Jesus veva comandau ad els a preparau la chaina de pastias. La sera es els mes a maisa culs 12 e durant ch'els migliavan a el get. En verdad iau dice lavus, in davos vigna tradimai. Tot trechts a insuenter lauter, en ciet de dumanda el. El a respondiu. Quel che tongia con mai il meun e lascadi alla sai, pitra de chamai, il fedil karstjaun van aven, scoia scridaden. Mo paupra quel che sempo, qu'il fedil karstjaun ventra Deus, meier fosai per quai karstjaun da meina esser nasceus. Era Judas, seu traditor, a dumandau el. Sogneu forsa quel, Rabbi. Jesus a respondiu. Via quotidias. A durant ch'els migliavan a Jesus priupaun, a fac l'oraziun de laut, a rot il paun, ed aua ses giufnals gent. Rentai e maiai, quai miu ciar. Ed ell apriu il calice, plidau il ingraziament, ed aua dels gent. Quai tot sorda quel, perciai quai ai miu saun, il saun dalla ligia che vegni spons, per biarsen remission dils bucaus. Iau dice la vos, da che una ven bei bieu boca pli, da quai freg dalla vit tocan ildi, che iau baibal quel cun vos, scovin nievel reginavel da miu bau. Suenter ve cantau is psalms, ein else mess in veia viers il culm de les olives. Cheu a Jesus dice dels, Questa noc venis vos a prender scandal da mai, perciai a stat scret, iau vita crea il pastur e les nuorses della montanera venien spaticciadas. Mos suente mia levada, venieu ad Iordavon a vos en Galilea. Pieder, apriu il plait a get.
Esci tots brinden skandel datai, eu mai e pli mai. Jesus respondeu: En verdad eu dice a ti, aun questa noche von kilciet conti, vins via schnega mai, treisga. Mo Pieder ha detto: Esci eu stues muri cuntai, eu schnegel mai tai. E de schier geven totis giufnals.
Lu a Jesus vegnius cus giufnals tir in bain num naus Getsemane, ed a getja dels Steig auf, Erton, che eu mon vileu a far oraziun. e la priu nel pieder, ed is dus feis de Zebedeus, ed ha anciet a senti grande tristezia ed angoscia. Cheu a il getja del Illa ius in ciancunet pilonge, e se fiers giun pleun, e da urau. Miu bab sciai pusaivel, scemam di quai calish per mai vit, den ton vos coieu vi, ma bain stot i Lu eis el turnaus tias giufnals, ed am flau quels dorment. E la getja pieder, Scia vos, vais boca iulla forza da veia, in da sulletta ura con mai. Veia ed urai, perché vos curdaies boca en tentaziun. Il spert ai bain proms, molla carnai flaivla. a per la seconda ga, eis elius a fa oraziun, gent, Meu bab, che quai calish pobo isperas vi, senza che eu bai che daventi dia volontà. tornant a il pushpai an flau els dorment, perché els pudevan buttene seis eils. E lasciò cumbienels, ed eus in a tiarza ga a fa oraziun culs medems pleits. Lu eis a turnaus dias giufnals ed a getja dels, Os dormis e ruassais un gadina. Mirai lurai cheu qu'il feid il karstjaun. Ven surdaus els mauns dils bocons. Stai si laini mirai quel petra de sciamai ai cheu. tocken quel plidava eun, a Judas in dils 12, arrivaus a cunel in a roscia, armada con spades a festa, ter messa dis prem sacerdots e vels til pievel. Il traditor beva daua dels insegn. Cel ai sai, metai afferm il. Bain spert, eis el venius tir Jesus, ed aget. Seige salidaus musader. Ed el abiciau el. Mo Jesus agetja del,
Lo eine vignino tier. A mes meun vide Jesus, a messa ferm el. Et guarda, indus compagns de Jesus, alza seu meun, trai sia spada, peccia il survient del prim sacerdot e taglia giù in oreja ad el. Caugi Jesus ad el. Mettati a spada en seu liug, perciai quels che prendan la spada, vignan ad ira frusta tras la spada. Nic resti che io savesi poca ruga miu pa, ed el mettes a disposiziun a mi immediat blicke dodisch legion seun hals. Poco se cumplenassen lu, lascar gedian kai, stoppida venta scia. Letzura a Jesus diec a las rochas. Ma tot quai è diventau perché le scartires dils profets se complainien. Ossa an totis giufnals bandunau el ed ein fugi. Quels che avevan messo ferm Jesus ammenau el tir Caifas, il prim sacerdot. Neua che ils doctors della legge ed ils veils eran se radunai. Pieder su andava el de lunch. Toccane il palaz del prim sacerdot. Ele entraus, e se siu slau col surviens per veser c'è fin quei pegi.
Ils primi sacerdots ed il entir cussail cercavan ina falsa perdeccia incontro Jesus per fa morì el. Ma ei riusevan buc. Sci'è che falsas perdeccias se presentavan in gran diember. La finale ein dus vegni ed han declarau levanten pai a il prim sacerdot Gecedels Rispondasti nur sin quai, che quels attestan in contertai. ma Jesus accusciu. Il prim sacerdot Giedel Eu commandel a ti, il nom dil Diu vivent, da dianus, sceti ais il Messias, il fiel da Diu. Jesus a respondeu. Iais cotidias, eu dice lavos, da cauna venis vos, avese il feit il carstiaun, assi sind da vart Breccia dalla pussonza, e venient si las neblas dilcia. Che scarpa il prim sacerdot su vestiu e gi Illa blasfemau, c'hai dovrai nusau per dicias, mirai, vos vai su alludiu, la blasfemia, c'hai maneggiais. ed els han respondeu. Lo han ispidau in faccia ad el, dau schlafadas, auters han dau culs points in el, ed han get. D'entonces eva Pieder, de Dora e la Curt. In a fumiciasa ai venida neu tirel ad aget. Mo il a snegau avant tots aget. Monte porta ora, a in altra fumiciasa viu il, a get a quels caren leu. Quel che fava con Gesù
a pushpai a il snagau en girant. Eu inconoscel boca quai carscheun. In moment suenter, ein quels che steven lau vegnino tier, ed an get a pieder. Lo a elen ciet da schmaladie e dengira. Eu inconoscel bo quai carstiam. Ed immediat a il ciet cantau. A Pieder es recordaus dil pleit che Jesus veva get. A van quil ciet canti, venstei a snega mai trais ga. Ad el eus giuada, ad abergiu Petra mein. Con l'alva dil gi an totis prems sacerdots e veils dil pievel, priu conclus an conter Jesus de fa morir el. Aian ligiau el, manau na ven el, assurdau a Pilatus, il governatur. Vesent osse Judas, che aveva tradiu el, che Jesus era condemnaus, es el venius cefaus de ricla. A portau is 30 denès d'argent an avòs als prems sacerdots e vells, e get. Eu ai fac pocau, tradent seu innocent. Els han respondiu,
Che aiutas fiers ils danès de Tempelin, e ius naven a sependius. Ils prims sacerdots am priu ils danès a getg. Suenter esser se cussegliai, Anna comprau con quels danès il prau dil Vischlè, scoliuc de sepultura pis jasters. Per quai ven quai prau è un oz numnaus prau de saun. Ed ascea a iu in vigur quel che il profet Jeremia ha dit. Jesus denton è venius menaus avon il governatur a quel adumandau Aisti il reg dils Gedius. Jesus ha rispondiu ma si la inculpaziun dils prems sacerdots e veils ha il rispondiu nuot. Cheu a Pilatus dice del Audas vocae che quels fan tot valle in contertai. Ma Jesus a bocca rispondiu a dina solia de sias demandas, de maniera che il governatur e se smervigliaus zon fec. Mincha fiasta veva il governatur per moda de da liber al pievel in prigionier, c'è nin che leven. Da quai temps vevens gest in disfamau prigionier numnaus Barabbas. Pilatus appia getge quels che erano radunai. Schein in leis, che eudeti liber avus, Barabbas, ni Jesus, che venum naus Messias. El saveva beina vonda, ch'ins veva surdau Jesus ad el per spir scuidanza. Ma forton ch'el se seva ad arcira, a sia donna fa gi ad el. Denton an ils prems sacerdots e veils stigau il pievel de pretender Barabbas e fa surdà Jesus alla mort. Prendent pus il pleit al governatur dice dels Schein in dils dus, lais che eudeti liber avus. els responden Pilatus gi, Ai duai eu facum
Tots risponden. Pilatus G. Chaia il factil mal. Mo aigreschen è un pir. Wir sind außer Pilatus, kei seige de contonger nuot, qu'il tumult vegni moppi grans, prenel aua, lava is meuns en pregientia dil pievel, agi. Eu sun vo responsabels per quae sum, mirai vos sets. E tot il pievel ha rispondiu, Lu a Pilatus dau libere des Barabbas. Jesus denton ha il fa gaslià, assurdau per scia crucificar. Ossa alla giuldada manau Jesus el palaz del capitani e radunau antuorn l'entira compagnia. Aiam disvestiu el, trac enna del in manticircem, anplegau in a cruna de spines, chantau quella sinciauadel, e dau in fest in su maun dret. A sturcent la genoglia beffigiavan ai ageven, a spidont sinel prendevano il fest ed even giù pilciauadel. Suenter ve giù beffegiau el, anni du stau il manti, trac enne del sia vestiadira, a manauna ven el per crucificar. Mont wir d'ora anean tupau in de Cirena, num naus Simon. Quel han isforzau de portarsi a croce. Arrivai el liuc num naus Golgotha, quei ai liuc Cavazza,
Ani dau da Beiber del vin mischedau con fel. El ascigiau, mo bocca voliu Beiber. Curi che han giù crucifigau, el ani perciu sia vestidire tergent la sort. Lu ani sasi, ed han survigilau el. Sur siu ciao ani fermau in scret con sia colpa. Quai è Jesus, il Reg des Gedius. Lu en dus rubadurs veni crucifigai con el. In de var treccia, e l'altra de var seniastra. Quels che maven speres vei, blasfemaven, a scurlaven il ciao a geven. Ma dem mein befigiaven eris prims sacerdots, a geven ensemen culs doctors de la legge a veils. Ed era ils rubadurs crucifigai con el insultavan a scea.
Dalla sisavlura ne ven eis vegnius ciredecna sur la tiara. Tocken la novavla ura. A viers la novavla ura a Jesus griu cun alta voce. Eli, Eli, lama sabachthani. Quai vol dir, meu Dio, perciai has abbandonau mai. En cins dils presents che hanno Dio quai geven, ad immediat ai inter dels curius per ina spongia, abbugnau quella in igiu, ficiau ella os sum in fest a dau da beiberedil. Ma ils auters an getchedil, Puspai a Jesus dau in gran griu, ed au si il spert. Eduarda, la tenda del tempel, ha surveniu in scarp de somt academ. La tiara ha strembliu, la greppa ha s'effendida, las fosses ein saviartes, e bia corps de soins de funks ein leventai. Els han abandonau las fosses suenter sia lavada, ein irmer causoin, a cumperi a biars. Corre quel capitani, a quels che perciraven Jesus insieme con el, han viu il tiara triembel a quai che capitava, han pigliau grande tema e get. Era bia donnes, foven leu a maraven de lunch. E era quelles che foven su andades Jesus na venda la Galilea per survi ad il. Denterauter Maria Matleina, Maria la moma de Giacan e Giuseppe e la moma dis fels de Zebedeus.
Veggen sera vegni nom rech d'Arimatea che aveva nom Giuseppe. Quel set era diventaus in giufnal de Jesus. Il vatir Pilatus e demanda il cirp de Jesus. Pilatus comanda de da ad el il cirp. Giuseppe prende il cirp, zoglia el in lanziel jober, accenta el in fossa nova che il aveva fatto tigliare il grep. Lo roccla el in gran crap all'entrata della fossa a Vanavin. Maria Matleine d'Anton, a l'altra Maria, ein sesides leu wie eifer la fossa. Il gi si su, quel gi suenter il gi de preparazione, eines prem sacerdots e farisees, se radunait ir Pilatus ad angece del Pilatus ha rispondeu ad els: O survenis in guardia, mai seguirai scovus lais. Cheu ein el si ed han sigirau la fossa, han sigilau il crap e postau leu in a guardia.